mamay pen hempu mukrang ni katalon tia putak bir damay kipa. Sertalin katalon long niya dinalong Caribbean Law Autonomous Council CEM kacetong. Bukasan Police Station Kapuarlo, number other swalong Innova pen, bike kacetong, inut aring akikiso. Pinikar Bifran tuma birta long pen kadu kavya phanta me kardum na pajriklo. Tangte Pinikar Bifran tuma birta arjuita. Ingkoira ke thomang deng hempu mukrang arani katalon jia putak dulamara long hempu mukrang terika mame pen birta me phasi laswalam pherangke aham phanga phan than pachinipong. Laswani kan matijong nipaing kora isi arni pen nipaing kora hini arni an ingkoira ke thomang deng apharman hempu mukrang arani ke bipon jia phan terika mame singsi jesek jedang pon pomlo. Laso putak birta pirthia long kapachini jia phanpura pini dolamara cultural complex open stage along terika mame pen birta me phasi birta chalakiap aham phanga phan than pachini. Labang suarani mesen meet pen kapachun lim jia phan Caribbean Law Autonomous Council phan towar chulangsi terika mame phu sonto strong pi la pen ari sangha tom pen chuning report. Press meet along dili methang matke reception committee amai phulo apu bang kotom terang arang like reception committee along akong chun bang lo lapen hapu anathu bangke alang limen ke kensing tipu alang like lasu dalamra hawara mai long amai phuilo lapen hapu bangke nitum reception committee along Public City lo alang limen ke Robinson killing lo lapen puo bangke alang li nitum reception committee along a members lo Robertson Timu alang li ke anpad alang li ke thanbang halo lasi pipot si nitum pini laso media nang kahanang kokma labangke nitum Caribbean Law adang pilong pen ningkane sek pen nitum hempu mukrang lasinja kachithok mane hempu arani sinitum pam hok lo peneng bangke ingdeng korage thom kipleng lo la bangke nitum dak dalamora ahawalong si padoponpu laben ani bangke ing tarik ing koraisi lapen tarik ing korahini Desember ciklo lo lasi kadok awe angdang pi Caribbean Law arak doan sami nangkaci tong runji nangkaci to runji lapen alir alon kadom kadi nangkaci rap nangkaci to runji pan nitum labangso reception committee hin pen kithe kiding doan lapen song long ki klematum an lapen thorom long kacing hon gold lapen injir sarpi sarpu pan nitum laso naitum atrudi pensi nitum pachini lo phai lo laso ki pha pan si pini labang so press meet bangke nitum mahin pen ke pan the one sitame soy pon panthai pon bom lo lapen the one bui pon bom lo lapen nitum pender bini nistame sik pon bom lo lapen nitum pirana kami tang lo posi aku nitum isi kachopa pon do nitum Caribbean Law Autonomous Council ACM tulam long hang lapen tim Caribbean Law lapen MP lapen doan MLA bangpli lapan sami nitum dak kachupa pondo alang nitum tame wang pen labangso Caribbeanim rokom lapen Caribbean dorom laso pan ansu se ke paching thur ponjia long alang nitum tame wang pen howor nang pidun ali racho acham nang pidun nason te kusi manang chitong dun vekpo kusi nitum bangke ninthi polo la hawara mai penta nitum pinangana abangke alang nitum ajok pensi nitum laso kam bangke claim pon lo dam pon lo alang tum ai hirjume pen alang tum ke akira pakito chito pensi nitum pinangan kam bang chum pon lo alang nitum ta laso labang suar ni bangke nang chitong dun pet sonte pusi nitum hawara mai pen chunel
tin Karbi Anglong ang adang pilong wan si hawar duma laso hempumukrang hawar atum doan alang litum tami cisik pet pen kiwan pet je phansi litum labang so dalam mara tiri kama mai hin pen kachuni ripon padu lasalang litum silame litum ning khelo je non amat birta chalalong kelong tengga hawar tin ma cisik nai si dulu busa dulong lo woi fit sami litum pen ako suri lang tumpan kachuni ripon tulo je na itu na hok pen no sitame na itu wang bet nang pola kan itu dak itu mat romolo itu kan ini pejolo mana hempuara ni lo na itu na chekong bagi pani likin kachuni lo laben central kumti itu na itu sami na kerap nang itu du na itu claim ketam pen itu pinangan dak jakong ceperang pon lo laben la so jakong na itu na itu no pota itu tame ang torjo ansu se aku ki claim edam pen itu lo apora teng pen ki pachun pon tulong chia pan na itu manda buthot churin ningri pon le thotlo son hello pani nia farman si ni tum pathik pon lo pani nia farman ke lalo ke chengsi mati jong ni phai ingkoi rai si ada profai proxy pen si chengpo lake tiri kama mai lapen sancho mamai tum ambong kachetong lapen ba jiner cap mate profiner cap pen professor cap an tiri amai to maphan kite lapen puthot ban thu ko professor cap lake lang kiso kijun lapen puthot ban thu ko profai crazy pen profai crazy ra chitim an arsigjit abang khu mai labang ke ladak lopson si ang deng bipon lo kiceng si lake tiri amai bang kudoan hini lake tiri kam amai bang kudoan kethom lake habar amai mai fu lapen kongchun bang lapen fort made indeng pli chokamar amai mai fu lapen kongchun bang lapson thosi arni gansa mate arni tiliapor porphai isi lake krungching sai mai chengpon po halabang so krungching sai long athipi gen pon lake lalo karbia nim lapen karbia jutang right kom phutha lapen hini ke lalo karbi kurusar duan kenang shot alam ka chethan ka chimun lapen kethom mangke lalo karbia nim kepang tangji aphutha halabang so ka chethan ka chimun mate krungching sai mai long alhi sar po sar man tuing kido bang ku Dr. Dharam Singh Teron alang lina chitong lunji lapen alang li ari sangho kanjang terang lapen lason taxi chupha pangjang aluhi nang chitong lunji lake mai fu lapen kongchun bang KKCA KHYC Rasingja Som KHA KHAA KHSA KHYE Nijang Karbiang long lang mepi rong kimi lapen pidong arong matijong ni phaikre nar kepar ni pen ni aparman Seratalen katalon lapen Kheroni High School along matijong ni phaikre nar kepar ni angdung kiti katalon along ta alhi sarpo man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang kachetong dun lang mepi lapen arnam teplong kedamatawar prabjin pen kasalang ponji aphan rat angno Karbiang long Autonomous Council CEM pen lamphe chaktekang lapen reserve forest along kido inglong aso atama phan long le pata ki ponja phan tame lamphe che chaktika insai chapen Karbiang Autonomous Council pen ke claim ponja phan mili body pon proportional to phan waida class pen phan bajini lo right to education act attain pen nile ke claim ponja phan body pon po Laban tuar apa ke? Anam diploma tuar pen cenglo pan name moher. Bila tu macing honai MLA, na dompan, nang pacin ye lo, kilometer cap kealang li, proposal pia lo, dak nang tu sen gravel sekian, bangli black to pia kam nang klan pipo punya dompan lamcar nang kilo ton balik tu. MLA nikam pi dola, election apa lagi? Sida nane tum prabjin pen nai da proposal ada tum wano da rila terang pi baido do iglo
EM lo hala pencing wajing sai lo nili hala da ke klem tang atu mana pecetong pola sote ben plan lo pulong te na tum prabjin pen lo tum ke ma kam chok ji la pen hala da ke long le pota ki pike la ke hoda ke certificate sinang piji hola ke original lo state government na hin benta dake thang objection avelo puti ko musarta long le pota long suhi doji sil doji lapen ke DFO forest so thang objection avelo DFO tame a signature doji lapen ke asil doji lapen ke revenue officer circle officer assistant revenue officer yaro tame a signature doji seal doji lasi laso certificate sin to phanang pipo mane ke chiri ke mane chiri kre phosido mane chiri koi sido mane chiri dhom cap sido bulongte ola hai amar sai na to loi langmi pi rongkimi pidong এই দুটা গাঁৱত ইয়াত গোল্ডেন জুবলি পাতিছে সেই গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মোকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ ইয়াত সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM MEC বিলাক আমি একেলগে আহিছোঁ আৰু ইয়াত স্থানীয় MEC পৱন কুমাৰ ৰীণা তেৰাংপী তেখেতসকলক মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু কমিটিও মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আজি আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বহুত বছৰৰ ধৰি 50 বছৰ হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে বাহিপাক ইয়াতে স্থানীয় বাহিনী ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ 2006ত সেইটো পাছ কৰা হৈছে এছেম্বলি সেইমতে তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ নৰ্মছ যিবিলাক আছে সেই নিয়ম নীতি যদি চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম নীতি হ'লে কমিটি গঠন কৰিব লাগে সেই কমিটিয়ে ছাৰ্ভে কৰিলে তেওঁলোকৰ মাটি পটাও দিয়া হ'ব ৰংখাং ৰিজাৰ্ভৰ যদি মাটি পটা দিয়া হৈ গ'ল তাত ডিপুটি কমিশ্যনাৰ থাকিব DFO ফৰেষ্ট থাকিব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব সেই গোটেই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ছাৰ্ভে কৰিব আৰু কমিটিটো গঠন কৰিব সেই গোটেইখিনি কমিটি গঠন কৰিলে তেওঁলোকৰ মাটি পটাটো পাব স্যার ইতিমধ্যে গাঁওটো বহুত পুৰণি হৈছে কিন্তু ৰাস্তা পদূলিক লৈ এতিয়া কাউন্সিলে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে 10 কিলোমিটাৰ ইয়াত বকা ৰাস্তাৰ প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে বোলে চিফ মিনিষ্টাৰৰ পকীকৰণৰ নামৰ পৰা সেই আঁচনি দিয়া হ'ব Khironi Higher Secondary School Sel Talent Kataruna Long Tame CEM Palidun Si Karbi Anglong Penta Kachalia Hien Kapaprang Dunang Jalam Hehui Ningjeteka Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lokachalia Nat Laan Sose Kapaprang Dun Jiaphan Benaan Sai Kedeng Ponalam Students Lapen Guardians Atumaphan Than Patinideka Longni Sertalen Katanona Long MLA Rup Singh Teron EM Mangal Singh Timong EM Rina Terangpi MACs Lapen Pinnaan Kethe Kedinga Tum Setong Lusi Sertalen Katanona Long Along Lapen RDP Duon Asengkan Katalon Khironi High School lo dulong ko ingarong piglo Lapen si pada Karbi Anglong Autonomous Council pen tamay las Sertalin Amen pen State government pen isi kapang dakto Chief Minister Dr. Biswa Sharma je kutinar kepen kuti kep isi model high school kikim itu masih laso model high school banda Khironi long Khironi high school banda nili proposal pidon lata prabjin benangle je pansi angling to lason nata se Karbi Anglong education ahin dame none paprang momo tuning ke Karbi Anglong angkang long high secondary level matric ke pass up high 231 bed pining bangke up high bangke 407 lason si double nang batel lason tanga si tuning ke medical asit ke long dun 21 Karbi Anglong pen Karbi tum det lo ke pass lagi ta pining bangke ke long untu 49 Karbi Anglong asor medical sitong lapen ke Karbi Anglong long APC angtan pen adu bahini APC ki undon je da free coaching ki pen Karbi Anglong Autonomous Council pen APC pen APC free coaching ki pen ke da pining pen ke bangkre prian nang bar tang lo angtan pen bahini Karbi tum helata
lason dak taksi kachar li hunata pangpram lo monsan ke tulo Inut gari ke vek pen hemrit kacela na bang phu karlitang dipendro phangcho non hejong anam ki pi gari pen kiduna porahot police arideng kaching nanga phi apran kidam nanga puthak APHLC Haurakhat arwatum pen karlitang dipendro phangcho aphan a hokpet akangsai longnang jipu dongmokak arong supelong asyang tong kachibipo Dipendro phangcho thangna dakiso ve lapen a okapran ing tangkring pensi gari vekpo Lasona porahot anam kipia gari pen kiduna hot police arideng kaching nanga phi police atumari deng kidua hot men apran kidam dia puthak ningduk cepak langsi ahok akangsai longvek nang jipura alang nitom pen asyang tong chibipo Kopi koson pensi apran kidam nang ko kaputhak ahok akangsai longvek nang jipusi APHLC Haurakhat arwatum pen dokokak arong supialo asyang tong chibipo Labang soal justice mata hak perekang saya kalau masih dah kabar ke hati LC. Allah songjak pusang jam saya songjak putuan dan jiru sini tu. Hak perekang saya kalau kan itu jesong pun sama taksi. Karena kerepon istana di pul lapan hamre lalu kami jesong pun no. Kami lihat kami itu langsung kami. Lapas dipendro phangcho phang kapati asam police sama pati kalau lagi jesong pun aku. Kopi lato nomor siapa yang itu ciki dah. Laso posi. Memorandum setame memorandum lalu labang so memorandum setame itu Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma pane takino lapen ke Central Government Indian Home Minister Amit Shah pane itu direct post pen itu paling dulu kasi itu ningte lah halo ya Central Government tu ladat Assam Police atum kacene ka holo inglong so kacene ka holo la kimi ka dilo la report itu long tiklo dipendro phangcho ke lo tang ciklo na prang kami ladat moriom long pipi phana cene ka no asona tasi anubang ciklo ma non extremist satu mari cilung ka pi kami itu inglong khai phan ke dong tv phan kacene ka holo pe na pot asona ta report itu long so posi non ini tuh ahok kan saya mau meeting bang kelak ini tuh kelak ya cisong pon bom pola pen kelak ya lem pon bom halo IPSC habat ini pihak mai tempati di ponan tong bang kelak no ini tuh non hejong beskar biang long long Assam Police satu inot Sondro phangcho alang li driving gari cuek cho bang phang alang li ke phang ke thang ke chopen apran dam nasi laso khatha alang li depend ro phangcho ason thora khokna laile tum kar bimati inglong adat phan lalang li phanchot page loke dam tang Apora husna meri tumada tumhana sona Assam Police tunak cenek nang hololo la penpinangan chilo nasi non pons ta meri tumhan nang cenek nang ke holo ing tom tela nasi non nili tum APSLC hin penke laso ka song bang pinidak pen ke jut ko bi pali nili tum ke amese pakar po athe jong si chesong Imudum plat song se protang tela Assam Police satu nak cenek bom selang la pen itu marat bom selang. Na so ke mang mese pini pen ke dok muka ga hitielo pen stame da khabar ke hadalo pen kache song pang cenglo la pen kinang sot protang de nili tum suri al mu pache tom pen nili tum aku kache song pon di phang kache sik hampi abang so somila ro hampi phang tame jilo office tame li tum keno nang tame akang sayong nila ako pa akang say lasong tak se kaprek mon hetong lang lok solong mariam rong pipi apha atuma phan pingnam so phan ke theng ke chok karen ke pang sip
pen kapre according jira kara bang bang pi madame karen mi pen ke pang sip ke theng ke chok a puata lok phalang no et kai phan pa chip thek ke pin din na tame le tum a phan asam police atum na ke chinek na ke hulo non pas tame le tum rat phan ain tom tela la so posi le tum rat ke la malum so hang jojo pen kache song in ton ko matika posi la tum rat ke kache song malum so a phiro tang te lam der mati na che song tek thek fa joine se pin ani antame le tum hanang lang roblo la so posi pini EPSLC a song pen ke la so kache song ke ni tum ke in ton nelo kenang sot pula te nili tum ke a rong na long pesta me nili tum ke ji song besi a hok pe rakang sai long wek na ngi tan nili non hejong duar bagori MAC constituency ka parlo krem kro lapen chonghonga thoya ronga long team karbiang longa jabang mate karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kamatha long pacheton dunsi local MAC mate EM Richard Tokbipen public interaction ajame kapitapon Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Dilip Terangpen Kachari Pona Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CM Taro Pensi May Kiphalam The Jaipong Labang So Mayalong Alhi Sarpuaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Baithalang So MLA Rup Singh Terong Dipu MLA Bidya Singh Ingling Local MAC Mate EM Richard Tokbipen Chenglok Tim Karbi Anglong along kidoan EM's MACs lapen Karbi Anglong Autonomous Council arum kido Department Home Kep Atumata Chetong Dunsi Mayalong RDPDO Mayalong Department Home Kep Atumata Jasemet Krem Kro lapen Chonghonga Thoyara Daphan Department Pen Kipipona Sai Heihui Than Pachini Degang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin penta Jasemet Krem Kro lapen Chonghonga Thoyara Daphan Towar May Lang lapen School Building anta Kipipon Jalam Mayalong Lamchak Chipitekang Public interaction aja make juddet pen Department Hongkep Akihoy EMs lapen Officer atom penta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Chipain Puponsi Parliamentary discussion ta Padpontu CEM interaction program আমার 23 তারিখ ডিসেম্বর ধনশ্রী সমষ্টি দিয়া নাও পিকু বলে জায়গা আছে তার 23 তারিখে হ'ব আপনাদের ইনফরমেশন দেব চুপিকো লকপেন চেংলক লাপেন কে মরা পেন চেংলক ওয়েস্ট কার্বি আংলং লাপেন ইংলং ke joy pen chenglok malada upilangso baida pen chenglok penana dim ni tumna borpung darapung dan nitum banglo lasi penana dim damiklo long krisia dim ke nitum damiklo la pen hola daga kisung tumen rat men lam chupe choisi itu ala tum kisung gitu kalama pathak nitum RDP sen nitum klempon edlo nitum rigini la ke dam tangan diman ke nitum la pima ratung ipatek nitum ke joy pensi skim dek panelo la pen ke kaca cara ting pensi piano lasi pininga anikana bangke ucu west Karbi Anglong itu mambi konsensi long tamelo lasi pinia bangke duara mo korea konsensi next bangke ni tarapung lelela tarapung damnang la sopi bangke ko tenipsi ang ni bangke da konsiri konsensi pen cenglok la sonsi along aplega sayang deng dam pensi anikan poang bong kilili pinarong handa mini tunga pecetang ya cie pensi la pen sayang deng isi pen la so kapicun jia pansi ni tumpul yes honorable MP Siola Sohut anijok ke somdam lasi laso skim bangke da state government dan biji laso skim nang non alang di lagi bomlo alang di tendara pikol di pas kabin mencok na bu so bangke jing waching sai po non da meeting doji si ambulance kawian nami ki piponji bani tumpuri de Diam ke bang pen kita cakap lalu, wars kami petang ko selang cakap lo, apa nampak tapi network kami kiko lo, langki juna fans kami JJM skim hai huis kami kiko selang cakap lo. Persilahai kecil cakpen, ini tum stame ansusi ningkarong lo, ini stame ladak inglong ahawar kituan, rong thom rong pido laso rong thom rong pi, ahawar long stame. Kijoy wan ajas dame longdun ko kusinita ning thai pon lalo rasilahai halo alangli kewang penil tum anadin stame alangli bang sonte kusini tum ta mathalo stame pini alangli
cipaduk panil tuma havar an kiwang podalan fans tame choro re une lapen labang song bong ke kecengsi ile tum nadak grass level lo tema dak rong angkang long hodai stamil tum pen kese thangong ver hodai kiwang ver ke langli BDC chairman sarkoi rong phar alangli pen chenglok lapen mondol committee alangli la president ke hai lapen te alangli Richard sir education EM in charge age hai alangli stame yetum hana ka hon bena jok sipini ladak CM sir afan stame pando sila hai kiwan ponili tum la soha war long ke alangli tum kiwan pot pini arni ke ili tum la soha war long ke aningkan bang stame chiki mo ponji pusinili la an si matha ponno kali sumagi la su ke aprang gawe non si bonai la aprang ke sab tu su do hai stame puson gari so pini ne bang ni stame pini la bang so program bang ji polo alang tum bonai lo mission lo sila hai halo ni tum churu lo aprang stame kidam tang hu sab bonai lo hai stame so corona polo bang so tukok ma hedi bonai hoil son se mane pasang kok ya lo stame non labang so ke tangti jon tan nang patang pen sipi ni dagan gari so kabang ni rong ata lada kino namat hemtun trok apan sipi pon solang stami adon tin fan tami ni list kilang non teng do et dag ni rong long an bang ni list ki don ke ni long eji pusi chetai gun no oi la pusom si ning che thepon lo kasi labang so aprang prang ke lapuan alang liwang krut nang ke chak pustame pheklong le stame non dalang li sojong sewang krut na labang so nang ke chak pot ni likin ning thelo pusi matha pon do Bukazan Police Station ka parlo National Highway 39 kachelenga tawar pipen number aderso tawar kacheko kadungalong pinyada porphar ke bapor malom innova pen bite kachetonga jok inut arenga huki so birta pherang ke pen birta na pali number aderso tawar cheko kadungalong innova pen bite kachetonga long inut arenga huki so bang lapuan ahiring tangra kalilang pusi raikomasai ke tumpen pachili lapen birta kilong dunatengke arenga huki swabang amen waisong terang arta ingkora ketkhom lapen asar bura men crossing terang asar pia men sadhana lethepi arongkan bor terang number other so balpo harbusi pakko anparta bike number lape AS 09F 5060 lapen innova number AS 06M 5303 pusi pakko Tantinon malam so para phan birta mo ington iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mo pit puthot birta lo wang thuik lo Bukazan thana kaparlo National Highway Raikido Sukhanjan ME School ahem arpong padap ihum Tata LP truck patong raipusi nilitum kat news along birta na pali Bukazan subdivision angkang Bukazan thana kaparlo 39 National Highway Raikido Sukhanjan ME School ahem arpong ihum Tata LP truck pada porphai pora achiti mapor malom patong raya jok thanbang lapen Charlie Osomar amhang chilang prong lapen kasik sakta dokok lopusi ningri rinti KCS DDPMA pen KPH fail pen chenglok stage zonal camp anam pathik pontanglo KCS DDPMA pen isi pachinia lopaklangsi taralang so jutanga klam anam pathik pontanglo Laswateng KPH Phil Anam Arnisia Phan Sika Suri Pho Stage Arnisia Phan Sika Suri ke Thompen Sika Suri Pho An Lapen ke Dojia Dem Zonal Camp Arnisia Phan Sika Suri Si Ninia Phan Suri Hini Lapen Hithi Ruya Phan Pulote Suri Trok An Pusi Pachinia Lo Along Ador Pathik Pon Tang tepini karbi prime tama biota bangla pansi kang tonik lo kadok aveta domithak mi kurwang thu